ویک کے بوئے بند کر لینی بابا لال شاہ تو آیا چنن پیر دے کولو سائیں دے کوئی دلیے دانے کٹھے ہو رہے ہیں نال محفل ودی دھیان ودی کرتے اللہ تے کو آباد رکھے اللہ دلی خواہشاں پوریاں کریے کو پیر سائیں ودے نہیں دھیان آلیا سائیں دے کو دلیے دانے کٹھے ہو رہے ہیں بابا چنن پیر دے بابا بھنن دین ہاں دین کون بابا چنن دین اے میں کو دے تو سائیں دے دانے لایا کہہ رہا بابا چنن پیر بابا بھنن دین کون ہے بابا چنن پیر ہاں بابا چنن پیر ہے اے چنن پیر اے کون ہے اے کدی ہے لنگر لایا ہو ہاں اور سمجھ بشیرہ وے لنگر پاوے آ اور کدے ہو او کملو ہوئے بڑا اللہ خوش رہے ہو کون ہو لیر کون لیر پیر پیر سیداں بابا لال شاہ لکیر کیری لکیر لکیر نے سیداں سیداں سید ہاں سیداں اللہ کیسے لنگر دانے لیندا پیا دانے گندا پیا مولا دے نام دے مولا آباد کری شہنشاہ کوئی پڑھے ہویا یہ کون ہے وہ تو پڑھ لا پڑھو یا کون آنا میں سیداں بابا لال شاہ تو ہاں اے لنگر لے رہے ہیں جیڑا مولا توفیق دے تو بسم اللہ نہ دے تو تاویں دعا ہے سید دی مولا آباد کری گل اتنی ہے کیڑی جا دیو جنگ ملنگ جنگ 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 حق باؤ کلو حضرت حق باؤ بے شک باؤ نظر کرام دی تک باؤ اتھوں آیا اچھا ہاں دعا مانگ دعا مانگ دعا مانگ دعا مانگ ہاں ہاں میرے نال اوکھا ہاں اوکھا اکٹھے تیرے کے نام ہے سجاد شاہ سجاد شاہ رکاب شاہ ہاں رکاب شاہ نا ہاں تساں کیسے کرنے بتاؤ اسی یہ دانے اکٹھے کر رہے ہیں لنگر دے دانے اکٹھے کر رہے ہیں لنگر دے دانے کٹھے ہاں دانے کا سیلاب تو آگو نہیں نظر آنا سیلاب ہر منے میں ساڈے علاقے جنگ وچ بھی بڑا نہیں۔ سیلاب ہے کیا واسطے دانے کدے کرے تھے تو بات اے دربار شریف دا لنگر وے۔ دربار بکھا ہے نہیں کوئی بھوکا نہیں بات۔ رات بڑا کوئی دیتو ہے تے دربار گن تساں کٹھے کرنے بتاؤ کیوں درباراں کو آپ بیستا کیتے نے کیوں فقیراں دا تساں بے حرمتی کیتی ہے دس نا میرے ویر میرے گھر ڈرامے دانے کونے ساری دیہڑ مزدوری کرے نا ٹریکٹر تے تو ہٹا کٹا تو رو کو دھکا دیتا دے سکتا ہے کھلو ہوئے تھے تو بھی ہٹا کٹا تساں آپ فقیراں دی آپ بے حرمتی کیتی ہے کوئی بے حرمتی نہیں۔ تے بے حرمتی نہیں جو تو بتائیں اللہ پندا تعالیٰ- تے جھانگے تو شروع اللہ تے تعالیٰ لوگوں قرآن کو پاک میں دالن لکھا ہے- چھوڑ تو اس گال کو اللہ پاک کہتا ہے بھیک نہ منگو بھیک نہ منگو ہاں اے خم یہ سے کہہ رہے تو سیدہ ایڈا خم موٹا سے۔ تازہ فقیروں کو گدیاں کو ٹھیک تنا ہے۔ بدنام کیتا میرے پیر کو بدنام کرنا پہ تیرے پیر نو بدنام میرے پیر نہیں کو کر۔ بدنام کرنا پہ ٹھیک ہے، میرا یہ مرشد جماعت آئی ہے، میرا ایسا مرشد میرا مرشد میں تے وینا رانا میرے کو موبائل نمبر پورا دے ہونا تو میں تھانے رابطہ کرنا تو سا مشٹنڈے تے آئے وتے ہو اے فراڈ فون لائی وتے ہو نمبر، زنانیاں کو اے فون اے کون ہے اے کون ہے اے اس بندے پیر ہے، پیر نہیں آئے اے پیر اے ہے۔ کدو پیر آ گیا اے پیر ہے، اے پیر ہے ہاں اے کدو پیر آ گیا پیر ہے۔ پیر رافق شاہ میں میرے ساتھ رابطہ کروا تو لمبر ملا نا لمبر ملا انجے نمبر واتا کو تو کہنا ملائی بیٹھا سی میرے کو تو یہ لگتا ہی نہیں پیر نہیں اللہ تے بندے لوکاں سیلاب نہ لڑدا وتے ونجو کوئی مدد کرو لوکاں دی ہٹا کٹا تو اے پہاڑ کو دھکا دے دے گھن سے تو جو اینے خدا دے بندے ساری دیہڑ لوگ مزدوریاں کرن اگلا کوئی ریڑیاں تے کوئی او تے لوکاں تے ڈرامہ دانے کو 7000 تو بوریے تساں ترائے جنے پھردے وتے ہو فقیراں کو آپ بدنام نہ ہن میں تو کنج ونجو ڈینا تو یار اے ایڈی آؤ
फराड लाई हुआ है तू 80,000 दे स्कूटर ते बहा के तुसा पीरां को आप बदनाम कीता है पीर को तो आगवा दिन पिनो ओए अल्लाह दा नाम मान उन्हां पीरां दियां जायदादां ते उन्हां दियां लैंड करूजरां उन्हां पीरां दियां तू लैंड करूजरां दे पीर तुआरे जे बंदियां को देने तुसा फराड लाई खलोते हो बाबे लाल शाह तो हमने आके दा पासे बीमारी दा काम अल्लाह दा नाम का मान बीमारी दा काम करे ना तू आ गया दुआ मांगते पाया तू अल्लाह दे बंदे दुआ मैं भी मांगता और मेरे को दे तू मैं गरीब और दे दाने कटो है ना दे और घेना है बोझा छोड़ तू मैं मेरे ते सदका लगता है पीर ते नहीं सदका लगता और पीर लैंड करूजरा दे मालो के जायदादा दे मालो के ये सदका मैं ते लगता है छोड़ ना मैं को ना छोड़ता है मैं खुद मंगोड़ा ला ना ओ भी दे हां दूजे सारा बोझे चा ये सारे मैं कोल रखे था सारी जेड़ा बने ना वो होंदा है राड लाई ये गल करनी असां भी ऐसे इलाके दे बड़े बड़े खाने किने दा कोला जानने जान तू मतलब खाना को है नहीं ए सरकार दा लंगर है सरकार दा लंगर छोड़ सरकार आ झंडे खान में सानो जानदा कर वाला काड़े जे लोग उथे खांदे तेरी मर्जी आ गई तू सब पीरां को आप बदनाम कीता है ये तो हर से चाह के तो छोड़ के गया मैं देवा ना मैं देखो शहर कितना ना पिरुन लेना मैं ऐलान करे ना भाई टीम आई बती है फराडी है ठीक है तेरी मर्जी तू मजदूरी कर तू अगो कपास ही नहीं पई 12 रुपये किलो कपास चोन तू मजदूरी क्यों नहीं करे ना तू जो हट्टा कट्टा ओए असम मजदूरी कर करके ये देखे ये तेरा जवान है खुदा दा बंदा मैं आप सैयद हां जेरे अल्लाह दा वास्ते यार सैयद मैनू इथे सैयद को आप बदनाम तुसा कीता सैयद तो आ रे सैयद अल्लाह दे करे ने रिज़्क़ को ना को अल्लाह पाक घर देने नहीं बनदा तू ना तुसा रिज़्क़ सैयद को घर खुदा देने बैस है ना जो मेरे तुसा मुर्शिद को बदनाम आ गया मैं उसका वंजो ने दे सा तो ना वंजन मैं पुलिस से दे सा तुसा मेरे मुर्शिद को आप बदनाम कीता है राड नहीं छाड़ के ऐसे यार छाड़ बुए ते नहीं सारी यार मजदूरी करने वो तो वसूल 1200 तो धड़ी तई खलोती है टमाटर 20 रुपये देख थे खलोते 7000 तो बोरी कणक दी तई खलोती है ते तुसा वत्ते हो लोगों को दाल आई हुई ये तो कमा के खड़े हो ते वाता लोगों को दाल आ